Tanya uronyo pakon cita kejar bukaya, menyegasin merasa hina, sehingga urang Bandung mohon bukaya. Kayanyan ibu bapa sekalian, hanya mulia bak dunia. Bak Allah lebih mulia urang gasin. Menyebak dunia mulia yang kaya. Truk utanya wa misi bak rumah pesta. Bantatun motor cikai glip dari jauh. Uma katruk bapak pulan. Katruk bapak pulan. Oban tantri bak meja Perancis yak pajuh hubu, limang drawate goh tuk bapak kenan bak kuah, dia awak jaga Perancis itu mau ajwa tawa. Bunokon itanyo gatsien he ta cawo-cawo boh panah tok. Aso hana. Menan kato orang kaya, limang drawate goh tuk itu mau ajwa tawa. Ya. Tapi hai boh hilai, ipreh lewat urang gatsien nilai. Urang gatsien pihang lewat. Menyehang kabuh hang kuja. Kudang an malam tinok. Ladai putar lekot. Ya, bayunya haibo lewat aja wile. Puduk piring putar lekot, ijak lekot apa? Untuk ni itulah bapak tiga ku ibu kuah ji. Mulia bakdonya. Tapi urang gasien mulia ba Allah. Ya, maka luntan yang lam tiga tu pilih gasien pu pilih kaya. Pilih gasien pu pilih kaya. Pilih hana jawaban. Hanta jet jauh begitu kan? Hanta jet jauh. Mimutua haya yang berbahagia laulang lom. Nabi getanyo adalah urang yang cukup gasien. Nyan contoh yang pertama tacok ba Rasulullah. Jadi uronyo bek lemender getanyo udip dalam keadaan gasien. Yang kedua, Nabi getanyo udip dalam keadaan remeh-remeh, ramah-ramah, hana bengeh-bengeh dan hana dendam. Itu sifat Rasulullah yang harus getanyo cok. Hai tem bengeh Nabi mak. Udip Nabi sabi dalam keadaan senyum-senyum. Nabi tekim-tekim tabi. Sehingga Nabi ajarkan getanyo watabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu pada saudaramu itu sedekah. Sedekah kan? Oh merupak ngaurang takim le bacut. Takim le bacut. Sedekah. Hana mecih peng sedekah. Maka uronyo ni bak masjid-masjid hana le tulis kotak sedekah. Kotak amal tulis. Tabab menya sedekah senyum pi sedekah. Jadi waktu ngentungnya ihing tiga kali sedekah. Maka hana tulis le uronyo kotak sedekah, kotak amal mandi tulis. Mimutua yang berbahagia. Senyum tekem-kem bahagia senang nyan ubat yang paling godnya. Ubat bagi segala penyakit. Urang bagah bengeh, bagah icah, dendam nyan sama dengan menyimpan segudang penyakit. Maka Nabi getanyo gemengan ngan urang-urang yang lucu-lucu. Urang yang tekim-kim tabi. Sawa sahabat Nabi yang paling tekim-kim yang sering tak lucu-lucu, Nuaiman. Nuaiman gepegah li Nabi bukan hanya di dunia lucu ngan manusia, tapi ngan malaikat mungkar wa nakir lam kubu lucu beliau yan. Gepegah lawak ngan malaikat lam kubu gepegah lawak. Idonya ngan Nabi melucu tapi dan Nabi galak tat ke Nuaiman. Galak tat. Asai kamu sapat ngan sahabat-sahabat ku kalon hana Nuaiman getanyang li Nabi. Nuaiman ho getanyang. Karena Nuaiman gepukim Nabi tapi. Nya sabohuro Nuaiman gepajuh boh korma. Tengah-tengah pajuh boh korma gekalon li Nabi. Getanyang li Nabi. Nuaiman pakon gata tapajuh boh korma. Gata kon sakit mata. Gejawab li Nuaiman, hana pajuh ngan mata ya Rasulullah, pajuh ngabah. Nya lagi Pak Mukim bunau. Begah Pak Mukim kasuput mata hana terang li, tapi yu si yu pedatu tiat, hana put pedatu ngan mata Pak Mukim, pedatu ngabah. Ge si Pak Mukim tiat kehormatan. Gehormati permintaan.
Kemudian Ali bak tabahura gemecanda dengan Nabi galak tat canda-candanya sehingga Nabi dikim-kim tabi. Ali bak tabahura dua dengan Nabi sahabat-sahabat namu tipluh dro watenyan musim banheh panen boh korma. Jadi bohlah boh korma saboh piring tapo punya surah tanyo. Boh boh korma saboh piring tapo. Tidro sahabat saboh piring boh korma. Le Sadina Ali watel he gepajuh aswa boh korma, anak boh korma gepuduk lam piring Nabi. Muti meno Nabi tatlu pajuh korma kalau anak nedum lam piring. Tujuan Ali lagi nya. Kaku oleh pajuh boh korma lam piring Ali hana korma mtino hana anu kagak puduk lam piring Nabi bandum gekun te bak sahabat hai sahabat lun tacikalon lam piring Rasulullah gutat le anu korma muhi Rasulullah deuk ta uronyo le ta gu pajuh korma gejawab le Nabi kon lun deuk Ali deuk ilun pajuh boh korma aso menteng anu tinggai sikalan lam piring Nabi lam piring Ali anu abe gejawab le Nabi berarti Nabi urang cukup ramah ya galak ke mayang-mayang. Nuaiman gepegah le Nabi bukan hanya ngan Nabi lucu sampai ngan malaikat maut uro meninggai Nuaiman gekun le Nabi bak sahabat. Wahai sahabat lun awak gatanyo tawa laju lun hana lun woile lun preh siat atih kubu Nuaiman lun tumakut Nuaiman hanjit gejawab pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi gekena pengon le Nabi kaku Nabi gedang atih kubu Nuaiman gepreh jak malaikat mungkar dan nakir. Tiba-tiba truk malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jawab Nuaiman. Gedepa le Nabi malaikat mungkar wa nakir katru. Nabi yatih kubu, Nuaiman lam kubu. Gedanyang le malaikat. Marrabbuka so Tuhan kata gejawab le Nuaiman Allahu Rabbi Allah Tuhan lun. Waman nabiyuka so nabi kata aci tayang tiga tu kurang jelas tak yang kena Aiman aci tayang tiga tu kurang jelas tak yang waman nabiyuka geperayasu malaikat tabak bunuh hanat get terang dengar waman nabiyuka so nabi kata gejawab no Aiman baik raya-raya tak su nagaknya dia tu hai pai malaikat gepeluncu baik raya-raya tak su nagaknya hai pai dia tu. Nabi cukup galak kepada senyum-senyum, dekim-kim, canda-canda. Karena gepegah li Nabi menyimpan dendam dalam hati sama dengan menyimpan penyakit. Tanyo makin le dendam ngau reung ho yang tajak hana aman. Tajak baru mau kauri kajih lam tinan. Getanyo jame kajih tukang muidang ngemangat nyum tatu puak. Ho yang tajak hana aman getanyo dendam. Tajak kedih dendam ngon pojeh, tajak kedih dendam ngon pojeh, laju susah. Getanyo baru aman tau dep dendam nyan puluh kedih. Kupu tema, ho tak kena ba jeta boh puluh kedih. Ubi na urang yang musalah ngon getanyo, tak maafkan bandum. Dan Allah ne pegah so yang tulung hamba lun akan lun tulung urang nyan. Tapi menyajih dendam dengan hamba lun han lun bantu je. Innallaha fi auni abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah selalu getulung hamba gepegah li Nabi selama hambanya manteng ditim tulung saudara ji. Tanyo menyeperle begetulung le Allah tulung saudara beramai. Baru tanyo getulung le Allah mehan-han getulung mi. Ya, mi mutua hayah yang berbahagia. Tulung saudara Allah akan netulung getanya mi mutuah yang kengkai leanyan bekna li dendam lam hati buji senyumnya dekem-kemnya sehat doktor pembuluh darah pui pegah
Orang yang kenang penyakit darah tinggi, ubat yang paling god bagi gaknya adalah bela tekim. Menyenaga kem dalam surah 20 ke darah akai turun. Surah 20 ke takim menyertanya darah tinggi. Tapi kemnya kem senang, kem ikhlas, baik kem pesaham. Kem pesaham hai turun darah. Misal tanya iri hati ke sira orang kai belah Honda. Bak balap orang ke tanya bam mau balik. Tu kem tu. Oh, mati ku hang. Nya hai turun darah. Hai turun, punya kem Moderna hai turun. Ipegah le doktor pembuluh darah. Manusia pada saat senang tu kem-kem tubuh katanya akan mengeluarkan jack. Jacknya sangat berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah. Jack aleh pu hom kau pegah-pegah haju. Bahasa doktor pat tu puge tanya. Pokoknya hurang wate kem itibiat jack. Konjet. Senang kan? Wate senang pembuluh darah luah sehingga darah itreun. Nyan doktor pembuluh darah apakah? Maka kita nyawa abang-abang mutua be bagah-bagah tat bunge. Makin bagah bunge, semakin le penyakit. Be bagah-bagah tat bunge. Kita nyawa hanam pua-pua bunge. Mujanjan uro-uro minggu wana kakenang tumu hana jai kula. Anak dengan mak-mak abai agrawai, cungki-cungki abai. Geja ayah gu ujiam kapoh ti kurang. Gudup gu pedua. Iu kaya hai. Kepun palong. Ke bahang kupoh kapoh ti kurang mantang ka mak abai hana kajak kula. Pujak kula ronyo minggu. Oh minggu wah. Ibu dah hana imo ibu pegah bak mai. Ayah gu polon. Pekan kupoh ka. Pegaloh hana ku jak kula ke mana jak kula minggu. Kai syah mai. Ma wate imo mana ma ka hanjek ke maguan le. Ka payah apa ia mana ilhap aju ma. Oi, pakam menandron ni le ulok-ulok dah uro-uro minggu ne poh hana. Pura cik poh ro tatu. Ma lawan lom. Habis bunge. Habis lagi tu. Yang kejut anak mak ne pebut le ron. Baik ne pulih ba ayah. Menyang ayah habis umui. Nyo, orang agam tat berat menyebab tayo uruh ane. Tat berat. Tayo pubut ane, tayo rae ane, tat berat orang agam. Orang agam daripada tayo rae ane getim EU limang bak. Ilun baku EU menteng ane ka rae kah. Orang agam berat tat. Tayo pubut ane tertiat. Nyo lebih-lebih lawik nyo cim embola bat tipi. Poh ti kurang kagejak kan poh ti puluh mulai kun lemai rumah bang hon ku ne jak ron lu ti biak aku de ti at bek ne jak malam nyo jeut ne ui lun bu goh masa alom ngan anu jimo ai pat nganu kurang tehat ne pubut anu ron ti at jeut nyo lun halangan hanjuk pubut anu kata deng kan kiban le bola karai main oh dodo ku kun bak tigam cak Quran kan cak Quran kan dengan itigam lati pudip pumati ke Melayu. Berokon mak pubut ayu nyo ngayah anaca nabi umu ke Melayu. Kun hok katok kabut. Katok berenun. Gepula-ulak lah. Mulai ju kun ju. Kudeh ka u bak Quran bak u ti halun. Kudeh ka u. Nyai kanya hana kun atai hanjuk kun. Ganya hanjuk kun anu kang gerdak geyu kun nyau ragam mi padahai uruh anu gepegah li nabi si urawa ta uruh anu lebih rayu pahala daripada tak ibadat 70 tahun nabi pegah yaumun min waliyin adlin afdalu min ibadati sab'ina sanah. Si urawa tauruhana lebih le pahalanya daripada tak ibadat 70 tahun. Tauruhana apa? Darah ane ta suleung bu, ta pu hayun, ta pu mano, ta tingku. Lebih le pahalanya daripada tak ibadat 70 tahun. Maka drone urinang bu, munya ikhlah nuruhana aso curuga drone.
Walaupun semayang-semayang sunat dum hana, yang penting semayang wajib benar. Apalagi lam nuruh lakau alam. Nu semerah. Semerah nyan bu hana wajib ati hadona. Uragam bet nu kenau. Ben buah tulah liu kunang kutul bahari kenau. Bu dron urinang hana wajib nerah bajai lakau. Geu kenau mandung. Hana torali mulai tengah bunga hana torali. Tapi bu, tapi urang inang rah baje linto gepegah li nabi Allah nepegleh dosa bak tubuh hurinang nyan sebelum gleh baje linto yang gak nyarah. Baje linto yang gak nyarah gohlom gleh dosa bak tubuh hurinang nyan kalheuh gepegleh li Allah nabi yang pegah karena nyan ke hurinang han gepuluh baje abak gop atai ka bungah jak putapat patna yang tuha putapat karena nyan nan tepu barokon lagi nya ke malam nyawan tepu letat pahala getanyo tarah baje lintu dan letat pahala getanyo tasaba daripada kekerasan lintu. Kekerasan lintu tanyo bagah bengeh kanyo nyo kah nyenteh lintu ngat tajuk ubahat icah bak lintu mepep bak urinam makanya gepegah lang kitab uro akhirat ramedat uragam yang tamang syurga gara-gara gesaba di atih babah urinang babah hana udip jarawa napa yang pegah haju di urang inang nya gesaba di atih kekerasan lakau di atih jarawa lakau tak bagah atih tanyo icah asai tamarit utanyo cika icah tapi menyainang lain marit hana icah tak god jauh nyan tatanya nguronyo pakon lagi nyan getanyo menyangauring nang drawa bagah bengeh menyangauring nang gop han bengeh pakon jawabannya si drawa getanyo urinang 70 drawa setan dikirim ke getanyo di BKU li Afrit untuk bisik-bisik yang buruk dalam hati getanyo ke lakawa. Si drawa urang lakawa 70 drawa setan so bisik-bisik buruk ke urinang. Maka urinang hanagala ke lakawa dan lakawa hanagala pegahaba ngaurinang drawa. Tapi menyangan gop panjang-panjang gede haba. Yang urinang tanyang sama ngan urinang gop tanyang, tapi kurinang dro bengeh, kurinang gop hana bengeh. Misu ada pegah. Diuragam kalheuh na bubu kulah lampang, kana ngan parang lampang mengjak ulampuh. Wate gejak merumpok ngaurinang gop bakrut, itanyang, "Ho kena jak bang?" Gejawab god gede. Lun kena jak ulampuh siat, lun kena akalan aleh nai mitibit bungong lawang katrip hana ku jak kapadu rawaka ku lun tehat lawi nyom tamu-tamu ngajua. Tapi begitu itanyang leurinang drawa, ho kena jak bang. Kakau ngam parang lampang, mungkin ku jak ubana. Cikahan god jawaban. Nyan pakon nyan. Awak je bisik-bisik 70 drawa. Nya. Habis-habis. Menya di rumah getanyo nasi draw setan khusus tugah ji pu pakai lakau ngainam sonan ji tidak sim nya hanaput lain ji di rumah pu pakai nang ngelakau bisik-bisik bro la mati nang bisik-bisik bro la mati lakau makanya laju dawa dua maka le nabi wate getanyo dalam rumah tangga kamu bengeh geyo trun taboh be rumah bandua najih tinai rumah munya kata trun tajak mobak kede ji hanai jak kede entre awate lepi ya tahu ada mah munya otok rumah urinang di rumah gohlam lepi ya mantang ke maju tajak lam tati biat lam jak lebe goh lepi lam munya tinan bandua ujung-ujung taliuk leh maka li nabi giyo tibiat taboh pisah taboh bek tinani rumah bandua ya hanai weh dua lebih-lebih bu lawisi
nyan lam wisi be trip tagai ron no tumurah pegah balintu yo pegot kran tabah luar rumah lam wisi nyan pung awak nyan pakon gutanya wate tatamong la wisi guyo baca doa melindung bak setan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, lun melindung bak dron daripada setan agam dan setan inang. Pakon menyata tamang wisi giyo baca doa melindung bak Allah dari setan. Pakon menyata jak ulain hana payah baca doa. Nyan ke awak nyan dun lam wisi. Makin trip lam wisi makin dibisik-bisik laju. Hingga gaduh ingat katanya. Tak semerahnya hana tingat tuli ija tak pelu-pelu aju ija gop kabukah ya la mati tingat ada mendih kon bek babak aku ana gedhot katanya babak aku gop gedhot katanya hana yum katanya ija gop kabukah hai ke pelu-pelu aju ha ati udip ibisik-bisik le awaknya maka ibu bapa sekalian katanya bekli temerah lam wisi pugot keran tabah luar rumah temerah nyaman menyela rumah hanaman mi mutuah ayah yang berbahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam karuna baik tak pegah hana tapi hana karu leutat lagi katanya pertama setan handi jeut jak tipe Nabi Muhammad mah hana karu-karu dengku rumah Nabi karuna tapi hana berat-berat lagi katanya ya, hana berat. Nabi menan. Sabahura Nabi bak rumah Aisyah anak Abu Bakar. Siti Aisyah hana tak carang maguan. Perumah Nabi yang paling carang maguan Ummu Salamah. Nyai ite. Masakan Ummu Salamah ite. Menyata pugat warung bina mutoi naida mandu. Di Aisyah gedepu masakan Ummu Salamah cukup mangan. Sedangkan Aisyah menteng tengah murno-murno masak. Nabi bak sabahura bak rumah Aisyah. Aisyah tengah masak, Nabi tengah geduk, tiba-tiba truk budak dari Ummu Salamah, pembantu Ummu Salamah, gejakjuk kuah si kameng dalam piring. Geba kenan bak rumah Aisyah karena Nabi bak rumah Aisyah. Gekalan li Aisyah. Oh, kaibah kuah si kameng. Yakjuk ke Nabi, bertanya ngaju puan. Puan kuah si kameng ya Aisyah. Dari mana? Dari Ummu Salamah. Puawa tugah long ku pok piring. Puawa juinawa segah lam lon pok piring kun Aisyah. Buat ti nasid kah? Nasid kah? Nasid. Nabi ke kem. Ke kem Nabi. Puawa tugah long ku pok piring. Gekem Nabi, pegang gekem masakan yang paling enak katruk kena tapi menyata pajuh bekah piring. Hana pajuh Nabi, budak budak puwa tema piring. Mi mutuah ayah yang berbahagia. Nabi nasid karu tapi hana lagi bak getanyo. Nabi adalah orang yang cukup carang. Padum dro perumah Nabi tanyo mak. Bang padum dro perumah Nabi tanyo. Padum sebelah draw si kurang draw yang musapat tinggai watel heh Nabi wafat kun urang tanya rame tak perumah Nabi laga Nabi beda ngan getanya nyai Nabi tanya Nabi Muhammad dit perumah ti kurang dit nya di kalangan nabi-nabi Nabi Daud leher tuh draw perumah Nabi Daud leher tuh draw perumah anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman, tiribaya dro perumah. Tiribaya dro. Tapi hana karu lagi kitanya. Tiribaya dro perumah lagi tidro. Itanya tidro lagi tiribaya. Tijum hana aman. Menyamisa karu lam rumah 3 minggu 3 karu, 3 minggu 3. Nyan dit bu karu nyan. Bek dipikele dit punya 3 minggu 3. Tabak na yang lehaga tiura. 3 kali sehari lagi awak je ubat ju. Ubat doktor 3 kali sehari. Mutsir berai lun dengku hai ku bekele nang lun. 3 tiap minggu karu dit bang menyati minggu 3 dit. Dit nyan. Nanya hana pre. Ladung ke pegah mana?
pehan karu tabe ba rumahnya tema ya pula u gading ba bineh rumah gepegah le urun tuha menyana ba u gading bineh rumahnya hanaman nimpaki tabe ya hana ba u gading pi han leun apa pu medaleh ke ba u gading mi mutuah ayah yang berbahagia tenangnya saboh rumah tangga kuncinya di sini tino bu tino menya sidra lintu wate kena putih biat narit getimang-timang ile menyonyo narit lun pulheuh tersinggung perumah lun kira-kira tersinggung han ke putih biat kasabok diurinang menancit wate kena marit ngalinto menyonyo lun putih biat narit lambabah lun tersinggung perasaan linto lun tersinggung han lun putih biat munyo lagenyan an kiamat dunia han karu pakon ditanyo hana pre karu sabab na sifat dalam hati nyoh gowon tu kupuluh tino bumunyum nyok kutakat tiga bumunyum nah inan mawate munyum gop igop kan pane ya iem ke ipu munyum gedayo mi mutuah yang berbahagia sinan yang sayangane mak mupaki ngan ayah yang sayang anu wate mak kagut malu atau ayah kagut malu dia anu iwa ba mak hana senang li wa ba ayah hana senang li akhirnya anu menderita nyawa sebab rumah tangga sabi-sabi karu tapi urang temalu dit pakon gepikir ka anu maka anu nyawa adalah merupakan rahmat Allah yang paling rayu selamat tabah-tabah rumah tangga gara-gara na anu tapi menyahana anu yang cukup yo hana so benteng tapi menyana anu nyan rahmat yang paling rayu bu nabi ne pesan kepada kita watelahi tiro anu karena anu nyan merupakan rahmat watelahi anu pertama geyua azan kuput azan supaya mangat bek dipekaru le Ummus Sibyan nyan sawadungku majin yang galak ka anak mit ipekim-pekim lalan dengun kan anu dikujut-kujut dikepak jikli le tidro nyan Ummus Sibyan penyakit nyan gara-gara anu telat azan menyauronyo watanyo melahi ba rumah sakit nyan hana artili ada azan di getanyo pakon watel heuh ico anu getanyo ya pemano ipugli hile nyan tarai pugli nya iji melagu India geroi kali hibuh budak-budak aba anu getanyo kali pusuk baje-baje baru pulang dumpu kali hidengo sedangkan nabi ne pegah geyu azan bak geli nyuang anu pada saat ban lahi segoh lem didengar suara apapun suara yang jih dengar pertama kali watelahi udunya adalah suara azan. Yang kejut ho ayah-ayah bandum watelahi anu be ile nebri jak pemanawa. Na azan naju ile. Ada goh te pemanawa pi hana masalah dan hana perle geja azan kong dat. Ladu ragam hang gete madan hang puji lo hana biata male. Oi hana yo azan lagi bak temujid. Allahu Akbar nyan tulau anu balahi tulau ayu bacut jeut nyo anu Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asai ka dengar bak geliwang anu ka jeut menyahana urang agam yang jeut adzan mina adzan juga rawana tu majid tengku kamu inang adzan menyatan bab nasah be adzan ane umi hanapu menyebab nasah ipluang gop Allah itanya gempong sawai mapolima adzan bak menasah hana sunat kitanya urinang ja adzan tapi adzan kane umi hanapu pu mak na adzan juga ro Allahu Akbar tayu ba ayah hanjit Allah atau hanjit dengan adzan yang takut Allahu Akbar ya adzan watelih lahi yang kedua geyo baca surat An-Nur
Kuput baca surat An-Nur supaya ane getanyo mangat careng wate rayu. Pajan ta baca tengku uron ne putih cap. Uron ne putih cap ane uro ketujuh ne hoi thiro tengku yo baca surat An-Nur ba ulai aji. Leuh baca surat An-Nur ne baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kuput ta baca suratnya so yang baca suratnya bak gelinyuang anak bayi nyan akan gepeselamat li Allah dari zina seumur hidupnya. Tumudip gepeselamat li Allah dari zina. Ni baca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr hingga habis. Pun buno surat An-Nur supaya anak mangat carem. Leuhnyan baru ne putih jua. Leuh putih jua nya baru cukup nya putih jua nyan na doa kusuh putih jua anak bayi bek tama Bandung uronyo lu hanarap mono urang ya putih jua go putih jua jamaah haji putih jua urung kawin putih jua anak min ukala hana mutu tape mek abah ka nek dan biasa nek dan mun tape hana tu aleh pun kuno hana juga pun ona lain-lain lam urang putih juga ukalan bulukat na yang patola abah na yang pudu atu punyuang tino na yang gelhat bak jaro nya yang betul itu kan hana duri le tinggal lun watelun jak waji jamun tiga tahun 2008 ban le tsunami rame that urang hong jak putih juga long jadi watel ke putih juga nyan bulukat bak jaro nyan hana ke pudu-pudu ke puta-puta lagi yang maju lon preh ke nyo pelabah puatih gliwang nyo pelabah puatih gliwang geputa-puta juga ke geputa-puta preh ke lon katrep hai lon preh le lon blut lon ku kalan beluka kalabah kayan lon tanyang hai pakan ni pajoh keron lon cok berkat bacut ba abu aja ke buat yan muruno Bandung lebih-lebih tanyo amiseu urinang urun tuha kampung tanyo inang kecil tanyo inang sekde tanyo inang tuha put kan hana tatangka-tangka bak tajak-ajak kayu putih jua ibu kesi kena tiat putih jua darah baru kah ada pun malai atunya maka jak buat uronyo jak buat Bandung ngat tak tepu patna tungku-tungku semua buat di kampung tak ikuti buat ikuti lun tuan na lun semua buat di cot-cut ya otruk bak jembatan cot iri ya sebelum jembatan belok unun kamu isinan lebih kurang setiap malam Sabtu na jamaah mulher tuh atau mulher tuh 50 setiap malam Sabtu lihat semayang isya dari cak keung rame abu-abu dari cak keung rame jak kedih malam Sabtu sidih tam kim-kim gerode jadi buat nyan penting tat ibu bapa sekalian getanyo menyahana tabut hana arti tak ibadat hana arti yang namu tamah dosa gepegah le Imam Ghazali tak ibadat salah lebih rayu dosa daripada hana tak ibadat tanyo salah tak semayang lebih rayu dosa daripada hana tak semayang nyan ibu bapa sekalian urang sabe naik semayang tapi watai sujud hana jab kaki ya atau sabe nagu semayang tapi gak nyan watai gu sujud semayang doa melape lebih raya dosa daripada hana gu semayang hana arti jak muratib jak mudzikir akbar berangkat ke di hidung motor rame-rame menyahana ilmu hana arti kepuah dak ta muratib ilmu hana rugawa dosa mutamah uronyo ni sikalan urang meratib bagah-bagah na soyo mudoa bak rumah kanduri gob meratib bagah-bagah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah meratib hana panjang bakla bisa jadi murtad wajib pupanyang bakla menyela pane la ilaha illallah la ilaha illallah bisa jadi murtad pakon murtad
La menyata baca panjang, la nafi nyan maknanya tidak ada. La ilaha illallah, hana Tuhan kecuali Allah. Menyepana bacaan nyan kon la lam ibtidak, maknanya sungguh-sungguh atau bit-bit. Wate tabuh arti bit-bit Tuhan yang kon Allah. Han murtad. Menyepana tabacala nyan maknanya bit-bit, bukan tidak ada. La ilaha illallah artinya bit-bit Tuhan yang kon Allah. Sama dengan punya Allah kon Tuhan. Hojak han murtad. Maka kita meratib wajib pupanyang bakla. Punya gepupana la dan getepu hanjut serta getepu arti tapi tetap gebaca pana la jadi kafir ia. Tapi punya hana getepu, oh mailo hana getepu barokon, hana jadi kafir tapi tetap dosa. Dan tanya meratib hanjit piyuh dilikut illa. Menyepiyuh dilikut illa dosa. Sengaja dan getepu jadi kafir. Hanjit piyuh hentangnya. Wajib sambung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bekoh. La ilaha illallah. La ilaha. Ini kan na irama. Kiban naro irama. La ilaha illallah. Nyebutoi sambung. Na irama putuh dah. La ilaha illallah. La ilaha. Kena adu nah. Hana ketambung. Sedangkan istisna wajib bum sambung dilikut illa ngan dilikut bum sambung. Contoh mana? Misal sirau reng getalu urinang. Gukun gata kalun talu laya. Gepio kecuali sa padu merut. Laya gara-gara gepio. Tapi menyaga sambung gata kalun talu laya kecuali sa. Yang dua rut. Gata lun talu laya kecuali sa. Dua rut. Tapi nya gepio gata kalun talu laya. Gepio. Lihanyan baru kecuali sa hanatili kun kesualian. Menanci tanya meratib la ilah. La ilah pun makna hana Tuhan. Tapi lihanyan baru tatamung illallah kecuali Allah. Kun kecuali Allah hana sili. Pakon hana sili gara-gara kagepi gepio nyane meratib mantang menyahana ilmu makin lu ta meratib makin lu dosa. Makai kun li tengku husni. Kepada atamu alam ratib subuh maghrib ba musalla menyo ilme Tuhan nasib cukup sakit sia-sia. Wate gemeratib gumawa bungah la musalla maghrib la musalla isya la musalla makin tiga gemeratib makin le dosa. Hana arti mi mutua hayah yang berbahagia tugoh-tugoh tat lebih-lebih getanyo yang hana ilmu ulok-ulok tat bagah murtad. Tat bagah murtad. Siro rinang bu gejak bak lun gejak mengadu bah lakau aku. Gepegah lakau agak nyan ta ulok-ulok. Kengaya mono tu bu. Abu kiban cara ada pegat lintolun. Pakon kak. Hana lu doa pegah li abu oi. Tabrat kak nyan betina. Pura tu mah. Hana doa pegah li. Laju nyan gula ulang. Hana doa pegah li don kangkan doa gerawan. Laju nyan gula ulang. Pura bah kak. Hana lu doa pegah li tengku oi don kangkan doa gerawan. Lum pegah lun donya nyo hana doa li kak don kangkan doa gerawan. Ana berah-berah tepu nyana jual-jual ulang don kan doa geron. Ka. Berah lekak si berah. Muno tungku lintulun nah tutah wate tengok gayan marid. Gu semayang hang gedem, mutagai hang gedem. Barosa lung kun ni lun bang ne semayang kaluhu. Gu jauh pe ganyan. Ka semayang mahakah kata mangkah lam coga lun kajit lam noaka. Lum pugah lun ka butui na gu kun lagian.
Munya memang butui na gukun lagi yan, oh no wawai no ne pegah salim lun tiga kegayan, gayan ne yo mengucap 2 kalimah syahadah. Murtad naritnya. Pegah dron tamang ceruga lun kajit lam neraka, berarti gaya hana temakut ke neraka. Gepegah lam kitab Hidayatul Muhtadi, salah saboh penyebab urang murtad gara-gara hana temakut kepada adab Allah. Murtad. Baik ya kun lun kajit lam neraka kata mau hakkah lam syurga. So barota tinang yang Jawa yang pegah baik ka kun ke Habib laju tamang neraka ke tengah. Dijawab leji enak tu di neraka ketemu artis-artis internasional di sana. To dek. To. Pura-pura hana tu to. Pui pegah haji enak di neraka bisa ketemu artis-artis internasional. IPK ji dalam neraka menari. Murtad. Jan kon tempat mayang. Kon tempat mayang ya. Misal getanyo main batai bak jambu jaga anak-anak muda jaga malam. Watem sapat bak jambu nyan wate kena main batai atau main on gekun ke on nyan Quran. Cak Quran ngata beut ya. Cak Quran gekun ngata beut. Mulucu murtad. Nyan kon tempat mayang. Tukang pegat masjid mitu. Awate kadiadan bedah guawa. Itanya le urang lain, bang hon wa kadiadan tatamayang ile. Gejawab gaknya ula-ula jawab. Maka lun pegat masjid bulun tumayang cik lam. Murtad. Nyan kon narit mayang. Bila ka murtad sidro-dro urang, bila hana gumucap dalam batas watel hea bulan 30 hura atau hea ge suci urinang, putuh nikah, terpasah nikah. Maka apabila ruh tamarit ngenarit-narit murtad, segera mengucap 2 kalimah syahadah untuk kembali kepada Islam. Mahan putuh nikah bagi orang yang kalih mekawin. Bahaya tat mi menyahana ilmiah. Maka Nabi bungeh tat. Orang-orang yang hantim jak tuntut ilmiah, Nabi cukup bungeh. Salasun la yaltaquni yaumal qiyamah wa in shalla wa in zakka wa in sama. Leboh golongan kun Nabi hanjit merumpak ngelun ba uru akhirat. Walaupun nai semayang, nai puasa, nai boh jakut guse li Nabi han gebi merumpok ngan Nabi. Gara-gara hana tuntut aile maya. Lebih-lebih hana utanyo ami nyoronyo tanyo taudip bak damun yang cukup maksiat. Untuk tatam mana baik pebut maksiat hana tu tamle ma ronyo. Lam HP nyan dumpu ana. Hana cara tapi selamat anak baik lam maksiat menyekon dengan ilmu agama. Tanyo uronyo sama tat lagi urang udip bak bineh keruang. Untuk tata mana baik jak mana lang keruang haik ta jaga mak si udip. Tapi purnolah ilmu yang melangu akan munya anak ka cara ngi melangu ada teka iraya pihana peli. Nyo kemono tanyo. Cok anak juk bak dayah. Cok anak juk bak tengku. Munya anak leuh uronyo hana alam dayah, hana jaminan mak. Uka akan jit ke musuh katanya. Uronyo nekalan panedum rame. Urang-urang bermasalah ngan anak dum. Nyan minggu yang kau likut. Minggu yang kau likut kejadian. Saboh rumah itu ba bandum li anak. Ma itu ba, ayah itu ba, abang itu ba. Wate dihoi bak kantor polisi kepua katuba ma ku. Kepua katuba ayah ku. Pui jawab lun mekarat hat peng, lun ka mekarat ngan beng. Jituba mak, jituba ayah mati bandua untuk cek pusaka. Tuma menyakena cek pusaka mak ngayah kepua katuba abang ditanya oleh polisi. Abang kepua katuba menyahan lun tuba abang harta bagi 2 ngan bang. Hantep. Jadi tuba mak, tuba ayah, tuba ngan bang supaya harta rut kejih tidrawa. Minggu yang kau likut terjadi. Mi mutuah ayah yang berbahagia, saboh keluarga mati.
pajuh tuba itu bale anak ro anak kandung mi ilikutnya balih takalan lam le tanya bak TV Siti Rukayah meninggal dunia dalam penjara iu penjara le anak kandung majih umur 80 tahun kah mata hana lemah le gejak ge pakai tungkat bak kantor polisi i proses ma di penjara guna sehat di tungku-tungku di kampung hai anak baik lagi nyan kapugat ma ke nyan urang pelahir kah anak macam sakit kali gerasa anak mutuah bak ge pelahir kah ti kurang bulan anak ge kandung kah ia susu 2 ton anak gejuk ke kah padum ton ge tingku kah ge tagun bu ge pemanau ge peeh malam urang Tuhan nyan hana layak ke penjara anak cabut perkara kedih baik lagi nyan malai hati tipe legop tetap hai cabut bacut salah mak dilapor bak polisi di penjara polisi sendiri ia mata ijih tugah negara tugah periksa tapi polisi punya hati tingan Masya Allah dia anaknya mai pugot lagi nyo tapi secara undang-undang awak nyan tugah periksa tidak periksa hana trip mak mutua hayah yang berbahagia Siti Rukayah 3 minggu ketemu adu alam penjara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un meninggal dunia gua ba Allah di penjara li anak kandung kiban han meninggal tu mak ge hai tim tengot ge pajuh bu hai tim tu on iya hai gejep tingat ke anak ya Allah sampai hati anak lun lagi nyo ipugot lun ilun uro malam lun mujasa keji sakit ji hadap mujid longcok bah lun boh bak draw tapi lagi nyo balasan ji ke lun ya Allah hana lun tangka-tangka sagai-sagai lagi nyo ji ya Allah yuh masa ubud barokan babah ji lemah gigaw ji hana lun peh bu ya Rabbi lampiring lun bicah bu lun suleung ngan tendok lam babah ji karena ji goh lam jid imamah bu babah ji lemia uronyo ya Rabbi wate babah ji ka kreuh ji pake lun ya Allah yoh ubit ji barokan gaki ji lemi hanjit dija ya Rabbi gaki litek lun urut lun boh iamun mangan kreuh gaki kreuh gaki ji ya Allah lun ditipa ji bangai lun juk bak sikula tamat SD lunjuk SMP tamat SMP lunjuk SMA kemah SMA lunjuk kuliah uronyo jih kacareng ya Allah kajet diapai ka UHP kamu pua pasalnya kamu pua bab lun ya Allah disak dalam penjara mi mutua hayah yang berbahagia umur 85 tahun urang tuha mata hana dehle disak dalam penjara li anak kandung meninggal dalam penjara aci mak tak bayangkan uronyo so salah tanyo salah cid karena tanyo hana tajuk anak bak beut tanyo tak anggap hana pua-pua tapi ternyata kon lagi nyan maka uronyo lun tuan berpesan kepada kaum mak dan kaum ayah sekalian tolong anak-anak tanyo Bandung nejuk bak dayah nejuk bak tengku ngat gepurunawa supaya anak mangat ituri Allah ituri Nabi, ituri getanyawa. Tanyo kecewa hat apabila wateraya ane orang singa ane udip dalam keadaan jahat. Malihat hat tanyo. Tapugah haju terus terang ba ane kajak beut. Ane kasemayang. Pugah ba ane semayang. Lon ane mutuah menyekahan katim beut hang katim semayang. Lale kamu enjudi laju lam HP lale mabuk. Nyo waterap mate lon Tuhan lon musapu han kuku harta kekah kupu Bloa Bandung lon anak sayang kekah tapi ka sayang ke lon menye mate lon kubah harta kekah dum kukubah lampuh kukubah kede ikah kajak beut han katim semayang han katim lale kamu judi sayang lon anak lam kubu kujak kebah modal kekah untuk kamu judi sayang lon anak lon sayang anak kekah tapi ka sayang ke lon lagi nyan mak ne pegah ba anak punya hai tim semayang hai tim jak beut mutapa be ne kebah
musibah getanyo getimplak oleh malaikat singoh di dalam kubur. Mi mutuah ayah yang berbahagia kembali lembak sot. Nabi getanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayah genyan bernama Abdullah. Abdullah nyan gepegah dalam kitab Fathul Mu'in sebaik-baik nama manusia yang getanyo buhnan ane adalah Abdullah. Sehingga li Nabi getanyo nan ayah ge Abdullah, nan ane ge Abdullah, nan tuco ge juga Abdul hang tim kun, nan tuco Abdul hang tim kun. Sabak terbayang cucu Nabi dua, Hasan dan Husain. Abdullah nu ke juga deh. Urang getanyo gepikir cucu Nabi dua dro, Hasan dan Husain. Kon cucu Nabi 8 dro. 8 dro cucu Nabi. Salah sidro cucu Nabi gebuhnan Abdullah bin Usman. Cucu Nabi bak Sadina Usman. Taitung ile. Ayah Nabi Abdullah nya hanadawa. Anak Nabi nan sidnan Abdullah. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum. Padum dro anak Nabi 7. Bakso 7 nyan. Khadijah hanya sidro bak Maryah yaitu Ibrahim. Padum dro anak Khadijah 6 dro. Padum umu Khadijah mengkawin dengan Nabi umu 40 tahun. 40 tahun mulai mana? Ino apa ipegah? Menyekap 40 tahun bekle mana? Ipegah kanya? Ipengut drone mak betegoh. Nyo pegah haba ubitu. Bu. Tanyo jamun iyo tamang kabi hana so tamang. Kiban cara uri Islam budit. Iyo tamang kabi hana so tamang. Punya anak cukup 2 saja, hana so patih. Maka uronyo iculok rod doktor. Bahaya tat menyedron membuat bak doto-doto yang jahat. Bacut-bacut koh kandungan. Bacut-bacut hanjit limana. Mak getanyo uronyo umat Islam menang getanyo tok karena rame. Karena rame tok tu. Ekonomi gopmat uronyo. Politik gopmat uronyo. Menang presiden, menang pemilu gubernur, menang bupati tok karena umat Islam rame. Pertahankan ramenya. Nabi pun pegah tazawwajul walud wal wadud. Menikahlah dengan ururinang yang le keturunan. Tanda gero. Menikahlah dengan ururang yang le anak wal wadud dan yang kasih sayang ke anak. Munya le anak hana kasih sayang abih paju hana age baci. Ya, menikahlah dengan ururinang yang le anak. Maka getanyo bek tamang-tamang kabi. Nabi berihrak dengan teman-teman KB. Pajo hubat KB untuk atu keturunan. Baik rapat hat misalnya sabak adik abang mantang ubud nyan makruh hukum ji hana harim. Tapi menyekacak kesimpulan cukup 2 saja. Nyan hukumnya haram. Tazawwajul walud wal wadud fa inni mukasirun bikumul umam. Dan menikah legata gekun ba uragam ngan ururinang yang le ane dan yang kasih sayang. Fa inni mukasirun bikumul umam karena lun ba uro akhirat sangat bangga dengan rame umat. Nabi tanya bangga ta uro akhirat. Padum umat Nabi Adam dijawab di Nabi Adam lebih kurang ya Allah na mulher tu. Nabi Nuh ilun na mu 2000 ya Allah. Nabi Ibrahim ilun mu 25.000 na ya Allah. Muhammad lon ya Rabbi lebih kurang 25 miliar. Fa inni mukasirun bikumul umam. Lon ba uro akhirat sangat bangga dengan banyak umat ke Nabi. Maka tanya baik roh ya pedit-pedit umat Muhammad. Getemung Nabi getepu habis kawan. Yang kelai tuco Nabi na 8 ro. Dah 8. Pertama, Fatimah menikah dengan Saidina Ali
na anak limang draw Hasan, Husin, Muhsin, Zainab, Ummi Kalsum. Limang draw cucu Nabi ba Fatimah. Kemudian anak Nabi Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi' na anak dua gebuhnan Ali dan Umamah. 2 tambah 5 7. Yang kelih anak Nabi Ummi Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lahi anak sidro gebuhnan Abdullah bin Utsman. Nyokunyo Abdullah cucu Nabi. Bertili Nabi ayah bernama Abdullah, anak na yang gebuhnan Abdullah, tuco juga na yang gebuhnan Abdullah. Karena Abdullah sebaik-baik nama kita nyoboh kepada anak. Mimutua hayah yang berbahagia, Nabi tanyo geutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmatan lil alamin. Manusia yang paling careng, manusia yang paling bijak. Sehingga lun kalen sabuh karangan buku dari KP diakui oleh KP bahwa manusia yang paling careng di dunia Nabi Muhammad. Nyanji KP. Ya. Itulah tertuh tokoh-tokoh di dunia. So manusia yang paling careng di dunia. Itulah hiji. Nomor 1 Muhammad bin Abdullah dari Madinah. Ditulis 5 panglima perang yang paling hebat di dunia. Kape yang tulis. Nomor 1 Muhammad bin Abdullah dari Madinah. Nabi kitanya adalah manusia yang paling carem. Berhak kitanya ikuti contoh teladan yang gebali beliau. Mudah-mudahan kitanya akan selamat dunia wal akhirah. Kadua jam lebih mak luntuan pegahaba dengan rawana. Mudah-mudahan pu yang kalun tuan sampaikannya benar manfaat. Mudah-mudahan kitanya bandung bu panjang umur berdapat tamurumpok lom ba urosinga di wate-wate yang lain. Segoh lom tawa leung jaro wata baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liustazina wa lijaddina wa lijaddatina wa lijiranina wa liman ahsana ahabba ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ihtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina ya maulana bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina bi qawli la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Demikian yang dapat tuan sampaikan, lebih kurang berayuk maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.